Bog mater uličku. Samo malo dođe čovjek. Četvorka izvijestimo prohodnosti kazne, a nakon što obavite potrebno. Znači, možeš, samo da ga mi bavimo tako. Ne mora gumu ovdje. Ajde. Ajde šta, sad sam malo. A nije žao tu, imaju kaj bi kao koš na ovoj strani, nego inače 100 metara i jebe bilo sa 4 dana. A jebe, nisam opet bio, ali sa tolerancijama kemo. Nije kupo gumo da biti, ali se da malo gumo